आसाम मालानि सिङाव मोनसे लामा बानायग्रा एजेन्सिजों आयेन बेरेखायै जावखांनाय हाखराव गोग्लैनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। लामानिफ्राय 5 किल'मिटार गोजानाव आयेन बेरेखायै जावखांनाय मोनसे हाखराव गोग्लैनानै बे सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों। आसाम मालानि सिङाव लामा बानायग्रा एजेन्सिजों आयेन बेरेखायै जावखांजानाय हाखराव गोग्लैनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। बेबायदि गिख्रंथाव जाथाया रौता मिसामारि फोनांजाबनाय आसाम मालानि लामायाव जादों। सानजौफुआव खिरुगवाला मुंनि सासे सुबुङा गावनि फिसौजोजों दैमायाव दुगैनो थांदोंमोन। लामानिफ्राय 5 मिटारल' गोजानाव आयेन बेरेखायै जावखांनाय हाखराव गोग्लैनानै बे सुबुङा जिउ गोमायो। जोबनायाव जायगानि सुबुंफोरा रैखा खालामनो नाजादोंमोन। जाथायनिफ्राय 100 मिटारल' गोजानाव फसंथाननि मावफारियाफोर आरो मावख'गिरिफोरा दंमोन, नाथाय रावबो रैखा खालामनो फैयाखैमोन। बरसला धेकियाजुलि ओनसोलनि सिङाव 18.8 किल'मिटार लामाखौ अनिल सेलजानि दैदेननायाव लुनाय जादोंमोन आरो इउआर स्कुट वेलसन इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडआ लामानि लुनाय खामानिखौ मावदों। ठेकेदार फार्मा आसाम मालायाव हा होनो थाखाय आयेन बेरेखायै बेफोर हाखरखौ जावदोंमोन। सोमोनांथाव महरै कम्पानिनि मावख'गिरिफोरा गासैबो जाथायनि बागै जेबो मिथियाखै होननानै फोरमायथिदों। फ्राय 24 घन्टानि उनावबो कम्पानिनि मावख'गिरिफोरजों जाथायनि जेबो फोरमायथि गैया। दा बाथ्राया जादों दि फसंथानखौ आसाम माला लामायाव हा होनो थाखाय बेबायदि जावनो सोर बिथोन होखो? जुदि बिसोरो लामानिफ्राय 5 मिटारल' गोजानाव जावदोंमोन, ओनसोलाव गंसे हाखरल' नङा, कम्पानिया दा जेरावबो आयेन बेरेखायै बेफोर हाखरखौ जावगासिनो दङ। गात আছিল মানে গম নাপালেহি, চলাটো গুচি গ'ল, চলাটো আনব যাওঁতে মানে সোমাই গ'ল। গাত বুলি গম পোৱা নাছিল। দ আছিল, দ আছে, বহুত দ আছে। দলং বনাবৰ কাৰণে খান্দিছিল, বালি উঠাই আছে, তাতে ৰাস্তা বনাই আছে তো, তাতে মানে সোমাই গ'ল। दुलाराय आदिबासी फरायसा आफादा बे गिख्रंथाव जाथायनि भुगिनांनाय नखरनो खहा सुफुंनो दाबि दैखांदों। आफादा भुगिनांनाय नखरनो 5 लाख रांनि राङारि अनसुंथाइ आरो फसंथाननि मावख'गिरिफोरनि थाखाय थार बिजिरनायनि साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। मेरा नाम सचिदानंद तिवारी, मैं स्टोर इंचार्ज हूँ यहाँ पे कंपनी में, और जो मैनेजर हैं दीप सर वो भी यहाँ पे है नहीं। जब आएंगे उनसे आप लोग बात कर लीजिए। दीप ज्योति। नहीं, हमको उसके बारे में भी जानकारी नहीं मिला था, अभी आप लोग आए तब जानकारी हुई। हमको नहीं पता। मैं साइड पे नहीं जाता हूँ, मैं साइड से मतलब क्या मटेरियल कहाँ जाएगा मैं प्रोवाइड कराता हूँ। मैं स्टोर इंचार्ज हूँ। क्या कंपनी क्या है? अनिल सेल्ज বনাই আছে, দলং বনাই আছে, ব্রিজ বনাই আছে তো। কোনখিনিত বনাইছে? এই 5 দিন নদী। এটা কি গাঁও হয়? এইটো গাভৰুপাৰা পৰে। গাভৰুপাৰা। এটা কি ক'ব? ইয়াৰ সেই মানে যিটো গাঁত খান্দিছে বা দলং বনাইছে সেই কোম্পানীটো কিবা ক'ব নেকি? কিবা এটা দিলেতো ভাল আছিল। জনাব লাগিব না। কোনদিনা ঘটনাটো কোনদিনা? কালি হৈছে। পুলিচক জনাইছে আপুনি? জনাইছে। পুলিচ গৈছিল। এতিয়া ডেড বডিটো ক'ত আছে? ইয়াতে আছে। পোষ্টমৰ্টেম কৰিছে? নাই কৰা, চেলি যাব বোলে ওদালগুৰি। গাঁতটো খান্দাৰ কাৰণে মৰিল নেকি? গাত আছিল মানে গম নাপালেহি, চলাটো গুচি গ'ল, চলাটো আনব যাওঁতে মানে সোমাই গ'ল। গাত বুলি গম পোৱা নাছিল। দ আছিল, দ আছে, বহুত দ আছে। দলং বনাবৰ কাৰণে খান্দিছিল, বালি উঠাই আছে, তাতে ৰাস্তা বনাই আছে তো, তাতে মানে সোমাই গ'ল। তাৰ পৰিয়াল আছে এতিয়া ঘৰত 4জন। কি কৰিছিলে? এতিয়া 3জন আছে। এই কাম কৰি আছিল, এই বাঁচা বেপাৰ কৰি খাই আছিল। ঘৰ চলাই? তেনেকৈ ঘৰ চলাই দিন হাজিৰা কৰি। মাজবাটনিफ्राय जतिन नाथनि रिपोर्ट, NBT लाइव।